Kubingelele ngiphinde ngomukele mbukeli kuSimanzonzo sikulethele zona ke indaba ezifika ngaso ke isikhathi njengamanje ke uKhuzani ke ngempela ke uyatrenda lapha ke einkundleni zokuxhumana njenge-album yakhe ephumile ke esinamamiliyoni ke awu2 ngempela ke abantu ke abawuvali ke umlomo noma balandeli ngempela ke abawuvali ke umlomo ngayo ke i-album kaKhuzani ke evutha ke ikhotha noma ke ishisa ikhotha lapha ke einkundleni zokuxhumana njengoba ke ikhona lapha ke kuma trending music lapha ke eingomeni ezitrendayo lapha ke ku YouTube njengoba ke sesibone ngempela lapha ke uKhuzani ke postile ukuthi ke enye ke ingoma zakhe ke isinalo ke imiliyoni lana ke afeature khona ke uSiphedludla lapha ke ethi ke imbongolo ke isishaye ke nayo ke imiliyoni kanti sokhumbula ke nenye ke afeature kuyo yona ke uThibela lapha ke nayo ke isinemiliyoni sokushuthi ke kule album yakhe ke uKhuzani ke sezimbili ngempela ke ingoma ke ezinamamiliyoni imbukeli ngabe kuthini ke okwakho uPaula ngalo lolu daba ke lazo ke lezi ngoma esezinamamiliyoni kule album yakhe ke uKhuzani kodwa ke abanye abalandeli bashaya ke amakhala bathi ngempela ke wathengile ke uKhuzani ama views akwazi ukuthi ke ngo2 days nje ingoma zakhe ke ezu2 nazo ke sezinamamiliyoni ke njengoba ke ikusanda kuphuma yona ke i-album kaKhuzani ke asehlese lapha ke ezathi comment section imbukeli sizo uvo lakho wena ngabe ke okwakho ke uPaula kuthini mayelana nalo ke udaba lwamamiliyoni ke akhe ke uKhuzani ke umfoka Mpongose siyabonga.